Bonsoir tout le monde. Jules, bienvenue dans ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Aujourd'hui, on parlera beaucoup des droits humains en Algérie principalement. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Ali Aïdoudi, président de Riposte Internationale, qui vient de publier un rapport sur la situation des droits humains 2023 en Algérie, qui est très intéressant. Il vaut le détour. Donc il synthétise un petit peu, pas un petit peu, hein, dans l'ensemble, ce qui se passe dans ce pays qui devient un peu, malheureusement, pour ses habitants, une prison. Et puis il y a aussi un livre que Riposte Internationale avait publié, Dissidence populaire, Regard croisé. Donc, Ali Omar Veissik, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Alors, la parole est à toi pour nous situer un petit peu ce rapport de Riposte Internationale. Merci pour l'invitation. زوج في الاخوان زوج في الاخوان ثاني ما نعاوز نعطي بزاف كيفاش كنا نسقط في تجميع لا رابور كاينين نغرب ولكن الى السجل دونك ونقرر خاطر اون فكر توتالور pour une fois que c'est gagné là aussi là vous êtes خلصوني بعد سيرت le rapport il est distribué gratuitement à tous les invités. Donc نبغى ندير d'abord la rédaction des rapports. Souvent les étapes مرات تيجراو لي وين لي سوليفمون قاعدين اما 88 اما 2001 اما ملبو كود سكولير ما تفركنت ولا شطس لي زيكري ما بدنا 15 20 سنه وذاك كان يدسي القاعد سوغال سوين ماون جديد سوينت كرنتيت ولا ياك ونسينا اي قص لي زاكتور ريالمون يكسب النطر ويحتي يخلص للينسن وغادي نطاف نسوثن دونك تزوارا سي بور ان ترافاي دو ميموار c'est quand même incroyable, un soulèvement populaire de 5 ans ولا شطس لي زيكري في اللسان مي سورتو وإذا كني يخدم المال وإذا كني يقفكر يمدن الحباس يقبوزين ثوذا في قمدان يقزان في سواتي ماثين ذي مولان ils sont malheureusement à l'abri des Syriens. Donc, c'est pour un travail de mémoire. Dernier, c'est pour donner un écho. Ils vont jeter des violences. Vous remarquez, même Adabou, il m'attraque de lire قيمة الشجاعات ذا جداو دي زانستونس انترناسيونال. باغ كونتر نوث اللي ما يحضر عندنا ندير الفوت ماشي سير الفوت سي دي كوطا كل عامين انا تعدي ثمور تكتيك كاينين سي ان غران بيي ديفونسور دي دروا دو لوم يحكم من المغرب يوث النصر بزافين الريف 20 سنه الحباس دونك ذي غنيه وتسمنا لما يدير كوني غير يروح لنا نخدم دي ميسيون دو بليدويي لما نسلقوا ربي تبونتو راك يقرا قلا غنطاكي اون جوستيس اين التريبيونال بينال انترناسيونال اسرائيل ازالي تسمن ستيكيني جوست بور دير بلي ما يدير ديال الفايده نسن الهند ما يدير ديال الفايده النوع ديال الفايده بوحدود دي ريثنت دي غني الا كنزر بلي يا الثموث الا راتيفيت ستنيات دي كونفونسيون Et la convention médecinienne, il a la primauté de la loi nationale. C'est-à-dire une convention médecinienne, même s'il est en contradiction avec la constitution médecinienne, eh bien la convention n'est réadine, mais c'est la loi, la constitution réadine. Donc, Majid Ben Cheikh, professeur Majid Ben Cheikh, il n'est qu'il de devoir de chaque citoyen de défendre, de dénoncer ses pouvoirs devant les instances internationales du moment qu'il a ratifié, qu'il a signé des conventions et il faut l'interpeller pour les respecter. Et donc, le président, on a organisé les sit-ins devant le Haut Commissariat des droits de l'homme de Genève
On a organisé une marche de Bruxelles. On a organisé 3 émissions de plaidoyer, plus d'une trentaine de députés européens, des responsables diplomatiques, rattachés au Parlement européen, pour les sensibiliser à faire Donc, il a activé les blogueurs, les militants néo-nifs, toute action organisée, des organisations. Il ne faut pas qu'on organise. Il ne faut pas créer des associations, des syndicats, il y a كان كيجيني انت الجماعه الصباح ومن بعد كنا الجماعتين بالي فرقتنا كويس هذا نجمع ومن بعد ونسعر بروجي متعدد مسالتني فين نجمع داينا نفرق دونك هي الفيلم إذا نستوجد ان رابور ديال رابور كاينين نمشد مره تمثال اين دي ضران دي عامين 3 سنين كاع دالمين نوطامون بارتيكوليرمون دي ضران دي 2023 مي تمثال مشد امس الثلاثه ثقن اروال تماس دونك اما دي محباس اما دي بستانان اما دي كبار نسافي ثم تيدو كليوين اما دي نغمسن اما دي مغنسن ان رابور ديتايي دي وين دي عدن دي 4 غمار نتموثلنا اي ديغني لا كابيلي كي ميز براتيكمون سوز امبارغو سو لي بروجيكتور بنات دي بوفوار دايور دي دوك لي وين يجي تيمليليني جدا يجي من حضار on a dénoncé le mutisme le silence de la peine capitale, la peine de mort, et on n'a pas vu beaucoup de partenaires des organisations européennes. On a la peine capitale sur la alors que la peine capitale dit que l'Iran, l'Arabie Saoudite et quelques États des États-Unis. Donc, nous faisons يبود الحال انشتاقيني وندوا لاكتي ان دايلا البطل وين يساعدن البطل ديال ثما الى اتنكتب يوكنا تيدافن دابور ويدي فدون يوكنا ديال قيم ديال الشفاياتنا مي ديغني سي ان طرافاي دو سونسيبيليزاسيون depuis qu'on est ONG, qu'on s'est structuré en organisation, en riposte internationale. Donc, des instances internationales, des syndicats, des partis politiques, des parlementaires européens. On a organisé même un colloque du Parlement français. Et donc, il fallait justement dénoncer. الشيء الفرق ديال لا رابور كتاب ثقينيا كتاب ديسيدونس بوبولير ان روغار كروازي كتبنا ديس 19 قمدان 19 قمدان كاينه ونتسيتير اسمو ننسى باش نصرف صدير ما يليوني دي يهضرون اما يغلط اما يتسو اما دي 19 اللعيبه دي كونتريبيون داخل كينيا ايوا كاينه تشاهد انت انا كي تنسن غاف لي زيكزاكسيون غاف البطل غاف الصرم كيماون في الموت مدانا غاف لي في بريزي غاف لي مدانا يطقر كان كيجيني بلا تسبه غنحبس دونك الهضره دابا في كاديلان داكيا الى يوسف زيران الى كونتريبيو للثلاثه كينيا لا تبدا قلت لنا لا من سوريا تسندك الى سكرتير جينيرال دو ريبوست الى كونتريبيو للثلاثه كينيا مجيد بن شيخ بروفيسور مجيد بن شيخ دوير لا فاكولتي دار دالجي برومي بريزيدون دامنستي انترناسيونال فتحي غراس البريزيدون دي ام دي اس عادل هواري ان سوسيولوج ريكوني حسن حراش سي حاج محمد ياسمين كي فيان ديتر كونداني 20 ans de prison تقشي 26 سنه دونك ثلاث ناقيتين سلاكينيا مدام نصيرة ديتور la présidente des familles des disparus Messen Sencherbi qui est un constitutionnaliste Mehdi Pskeri, c'est un militant et c'est un écrivain. Il y a des Guinéens. Mokoran Gassem,
Saïd Salhi, vice-président de la Fédération spécialisée des droits de l'homme, Issa Rahmoun, vice-président de la FIDH, Boukhalifa Ben Maamar, Rachid Malaouth président du syndicat des SNAPAP, Youmouth, خرجني جي كورطا وهنا سجلنا دي عندي باش غادي نوصل ديت مور رمي مرمد انت فهمتي سالمي تسكرك باش كني ساعدت تموت باش غادي نوصل بالكاليس عبد الوهاب فرساوي طاهر خلفون ياخذ مرزوق تواتي سي ان بلوغور دي تموت سينين دونك لاني دونك تكتب ثقيل كتب هذيك الشويه قاعد يتعايشين دي تموت وقدنا لها ارزان الزربنين الخوف Nand la rapport à Guinée, on a brossé un tableau sur la situation des droits de l'homme. Je vais vous dire ce que ça va. Pas plus de 20 minutes, ça fait. Il a pas de. Dans les normes. Juste alors, depuis 2017. The Long News Programming des rapporteurs spéciaux à Rayrohan, Adzor Lehbes, Adzor les militants de Gunnar, في قاعدة البطل في كشم غير الحباس qui sont sous contrôle judiciaire. Pour une fois, خاطر il y a eu quand même تصل تمليليين le Haut Commissariat des droits de l'homme qui est rattaché à l'ONU, qui est une organisation, un département de l'ONU, et là, le Parlement européen, l'un des partenaires, la Ligue française des droits de l'homme, la Fédération internationale, l'Amnesty internationale, et il a dit مازال رضا تساعدين دي تلفزيون مازال رضا تديكلارين juste pour votre information on a réussi on a préparé أكني لق الحال la visite كليمون فو la représentante l'allemande اللي قالوا لك من الجزائر bien ben كان يسمعون بوكادي قلقنا في المليلة c'est la première fois qui ont échappé au contrôle du pouvoir ديال الجزائر ملال لي زاكتور ديال السونتر رحنا لفكايث ملال سوا وقاد يوكي خاطر بور فوتر انفورماسيون عطاسي من الساول عطاسي كانت فرارق داخل بينات الفيسبوك السينتو لا ديفا هذه سبزيك ديال الطيب نعرف باش كني هذا بليلان ويحزوا باسكو لا كرانت لا بور لي ليجيتيم باسكو بلالان ils sont terrorisés وين حاكم دبازي يعني يشمل الحبس يموت على خاطر يخدم دان بوست sur الفيسبوك فوالا دونك لي رابورتور سبيسيو غينيا حشمن غير تموت ملال لي زوبوزون ملال لي سانديكاليست ملال لي ديفونسور دي droits de l'homme لي وهران ديال الجزائر دي فكايث اي بيان à la fin ils ont rendu public des déclarations des conférences de presse et ils ont confirmé que le pouvoir algérien il a dépassé toutes les limites pour des détentions provisoires. La détention provisoire il a 24 heures, 48 heures, 75 heures. Pour des dossiers vides. أول سنة كون هذا وين أضرب اللعيبة هذا الحبس 3 سنين فرد فانا كاينين ذايني فينالمون الور البروكيرور السيني غاس نحكم بن كابيتال ايماجيني وين مسكين يتسرى جنينات ما دي يحضرك لا حكمكش الموت الاعدام ومن بعد سنة السوية 3 السوية كاين رولاكسي ذايني مش دير الموت غير باش نزرب بلي سي بور تيروريزي سي بور فير بور خاطر ما دي يحضروا وثن سقروا لي زاكتور برينسيبو لي مونور دو جوني موثنا يونا مع عبد النور يسان 70 سنه ونا من الخضر بورقعه ما دي يحضر دار يونا كريم طاب ويوكد محسن بلا عباس كي سون دي ريسبونسابل بوليتيك الى كل الصبح كل السبت رحنا السنيين دخلنا الكازيرنا غادي وثنا السنيين سداف كي شورت بغينا كي نغرر دي الزمان اللي بوس بيت فرنسا السنين بالاقلاق اقراونا رويلا اقلاق مازال غادي تموت فوالا دونك زرب بلي غاطاسي يدهكر زعما لي زيستيان غضلن دواعوا interdiction de quitter le territoire d'abord oui ديك من سياقين
دابور ما تكشم الساكينيا غاصو تخدم دارات في تاع بوتيك ديال كل شيء تي كوبابل دو كيلك شوز باسكو باش تخدم لا فوتو في ديوان باسكو باش وانا كندير بلاص لا ريبوبليك واقيلا باش تبوستي لا فوتو فرحه تا زبيدي زمان تاع بوهدما وقبل ادي خلق الماك تخلصوا تيزيليك شتو غنهضر معاك الوغ كو فرحه سي ان نون بوبليك سي اون فودات سي اون فيغور امبليماتيك ابيان سكرا بويدي يخدم لا فوتو يدس وقبل تلاليث الماك بعد خلصن اي سون مونبر ميم فونداتور المكان سي دي كادر مره ادمر مدن داخل بوينات الاستيعاب الا كان زرطاس الى يونس عدلي لا والحلو محن تفاركا 75 سنه ديال العمر الساعه 5 اللي مالادي كرونيك وريدني بورياسي وريد سكي دي كرو بارتي بلوكينت دي مارس ارا مي دي جوان ثورا دبي الموا دو جوان اثن ديال الحبس بور اون سامبل ريزون باسكو يتسكل السياج ينس à toutes les associations politiques. Je termine juste كي اسمونا غينيا باسكو الا قصنا تجميد محن تفاركا الى قدر شويسه جميله وفيه تجاني وفيه راح تفغر تونس انا ناس خاطر الفي دو bénévolat او ميم طون لي بروفيسيونيل سي ان اجونس دو توريزم il organise des excursions تخدم اين اكسيون سوليداريتي وكاذني رغان دي بكايف دونك زران خاطر باش كني وسيغ فراوات le rapport vous allez tous avoir une copie du rapport. Très bien, Ali. Je pense que tu as dit l'essentiel. Oui. Tu pourras revenir à travers les échanges qu'on va avoir. Et comme tu l'as dit, l'essentiel de ce qui s'est passé est dans le rapport. C'est clair, net, précis, avec les dates, avec les noms de personnes. Donc, on va essayer d'avoir un échange. L'idéal, c'est que les intervenants soient assez brefs et concis, dans la mesure du possible. Pour qu'on avance, pour qu'il y ait des intervenants plus nombreux. Voilà, la parole est à vous. En attendant la première question, l'un des Guinéens, la liste des condamnés à mort, les victimes de l'Arvanethia, c'est-à-dire les condamnés de l'Arvanethia, أما 38 اللي محكمين كونداني à mort, c'est la peine capitale, أما ذو قد محكمين 20 سنة 10 سنة 5 سنين، نتفقوا اسمه نسن داخل الرابور غينيا. Bonsoir Ali, bonsoir Youssef, mesdames et messieurs. Parler de riposte internationale uniquement dans le cadre des rapports qui ont été faits de manière périodique, je crois que tu l'as rappelé, c'est déjà très bien. Moi je voudrais simplement rendre un petit hommage d'abord à Khaled Khmira, notre ami tunisien, qui est décédé l'année dernière dans des conditions assez difficile, on a une pensée pour lui. Je vous désire simplement, Riposte Internationale est incarnée aujourd'hui. J'ai eu le privilège de présider son Assemblée Générale Constitutive et son premier congrès. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de camarades ici présents qui ont commencé le combat avec toi. Et je pense que l'ensemble, les 3/4 des militants qui ont assisté à l'Assemblée Générale Constitutive sont encore parmi nous. Je voudrais lui rendre simplement un hommage, au-delà des droits de l'homme, au-delà des plaidoyers, de tout ce qu'il a raconté. Je voudrais lui dire tout simplement, nous avons eu beaucoup de heurts, lui et moi. On s'est battu, on s'est engueulé, on s'est frité, pour d'infinies raisons, pour que ça aille mieux. Mais je vous dis une chose, il abat une masse de travail extraordinaire. Je peux vous dire honnêtement qu'il incarne véritablement Riposte. C'est un petit hommage fraternel que je voulais lui faire. Je vous remercie. Merci Idir. Et à mon tour, je rends hommage à Idir, qui avec ses analyses, avec sa persévérance, avec ses longues années de lutte pour les causes justes, a été toujours du côté des plus faibles, du côté de la modernité. Bravo à toi aussi. Merci Youssef. Allez, Judy, bienvenue au Café littéraire de l'International. Je voudrais te dire mille merci pour tous tes efforts et merci à Riposte Internationale pour tous leurs efforts. La crise sanitaire a mis fin au Hir.
On aurait dit que c'est comme si on avait inventé ça pour faire taire, toutes les revendications pour les libertés à travers le monde. Alors, le Hirak a incarné l'espoir. Alors, pensez-vous qu'il y a une chance pour un retour du Hirak? كيسنا نخاف نبردي بو كيستيون جوست كاين درنا في الحاجه الحراك كيتوني طاب خطر ثمورتنا الى 63 الى 80 الى 88 ثمورت القبائليه انا 94 لي زيفيرمون 91 ابري لا دو بروسيس الكتورال دو كو ديتا تضربت في 6 بركات الى يبرد الحراك سكو جروتيان كاين داخل الحراك خاطر يفتكرت on était syndicaliste. J'ai le plaisir d'avoir mon ami qui est de Guigla. On était syndicalistes ensemble les années 90. نهضر ديالهم بدا كلنا غزينيا موسى. دونك القرار خاطر السنديكالي الغشي هز لنا عيان بس القرار انه كذا يمثل السطر ينتقد. الا كان يا ربي يموت السطر. الا كيخلق هذا السطر باش تمسى ثغره. دونك السطر كان انسترومون. Et c'est valable aussi, le Hirak n'est qu'un instrument, mais c'est aussi un baromètre. Un baromètre qui a prouvé que le divorce est consommé entre le peuple et le pouvoir. Le Gwasmidi dans le Hirak, car c'est que finalement, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. On a une diplomatie des plus médiocres du Caraïbes. Nous avons un gouvernement le plus médiocre du Caraïbes. Nous avons une presse la plus domestique. La plus domestiquée des Caraïbes. Nous avons un président de nous dire Chadli. Chadli ذاك finalement زير Chadli qui تفات ما تكومباريض غاروش دوراكيني ميدي لا خلفوش تطلع بوديك ديال الكمشة. On est devenu la régie de l'affaire. Eh bien, ومن قبل الحراك اديوغال. اش اديوغال سوذ ما كاين الحراك. نغديوغال سوذ من النظام تيكرا ولا النظام. Le plus important, le Hirak, le soulèvement populaire du 19, non, du 16, le 16 février, 17 février de Paris, le 22 février de Zaïre, de la capitale, il y a 4 عمر للجزائر يفقدوا الحدود يناسوا ذابو نمسفران 3 في 3. Et c'est ça le plus important. Nous avons une constitution rejetée par le peuple. La plus rejetée depuis l'indépendance, la pseudo-indépendance. Et nous avons une région, et pratiquement la rébellion, elle s'est rebellée, elle ne se reconnaît plus dans le pouvoir actuel. Donc, les qualificatif, c'est grâce au soulèvement populaire, c'est grâce au Hirak. Donc, le Hirak, c'est une idée, c'est un projet. Le projet, c'est la rupture définitive avec ce système et d'aller vers une assemblée constituante, vers un système démocratique, vers une véritable démocratie. C'est ce qui fait la différence. Il y a le Hirak des étapes à Aden. Oui, Hassan. La question elle est simple en fait. Pour revenir au Hirak, pour ou contre, c'est un autre débat. Il faut juste savoir que je pense que l'échec du Hirak et l'échec de ce qui nous arrive aujourd'hui, il est dû à l'élite. Je pense à travers le mouvement national, pendant la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours, c'est l'élite qui a trahi le peuple. Pendant 2 ans, le peuple était dehors, des millions, des milliers, bon, pour ne pas exagérer. Pendant 2 ans, elle était où l'élite? On a passé notre temps à se diviser, donc à se critiquer. Je pense que l'élite algérienne, l'histoire le retiendra, elle a toujours trahi le peuple. Elle n'a jamais été du côté du peuple. Et on l'a vu pendant la guerre d'indépendance, la prise de pouvoir en 62. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une élite en Algérie. Et d'où est cette élite? La plupart d'entre eux
bon, disposition pour avoir des postes de conseiller à la présidence, d'autres ministres, bon, c'était les noms. Mais aujourd'hui, la question se posait, le peu d'élite qui reste, comment faire en sorte que cette élite soit au service du peuple? C'est simple. Est-ce que vous avez, avec votre expérience, comment faire pour unir cette élite au profit du peuple? La question, elle est très très simple. Juste باش تسمح كثير باللي ريبوست انترناسيونال نو لافون كريي en 2017 عامين قبل الحراك والولاد هذه الحراك بدا بيان افون باش كنا نسمح كثير نكوني nous avons accompagné الحراك نو سون با محسوب ايسيو نغني داخل بوينات الحراك mais nous avons accompagné الحراك خاطر il y a une dynamique populaire qui est historique, il fallait l'accompagner. داخل l'ouvrage guinéen خدمة juste une introduction. J'ai posé cette question. أي درا الحراك il est autonome, أي درا الحراك il a été manipulé, أي درا الحراك il est à la hauteur l'aspiration de. C'est une question qui se pose. C'est une partie de l'élite médiatisée. Il faut dire la réalité مثلا. نسعى l'élite. مثلا une élite qui est médiatisée يوكنا دار نثيلي l'élite proche du peuple. نسعى des écrivains, des penseurs, des journalistes. المعنى même l'opinion internationale. إلا قصر في كتاب تاعي شجعت اكو جورنال التلفزيون في فرنسا. Je l'ai déposé à main propre. يولد يكتبها فلان. Parce que ça ne marche pas dans l'ordre mondial, dans les intérêts. Donc, soit ذاكي دي فرنسا ما في كاين تريبوني يوكنا سقدش يوكنا دي الزك ساحل لابنسن. Souvent, c'est pour provoquer une révolte على خاطر c'est l'élite organique. C'est l'élite proche du pouvoir. Et هذا كي مرة يبود ذا شكل. L'élite qui est organique, qui est proche du pouvoir. Il est discrédité. Il est discrédité. L'enwagé est proche du peuple. Ils n'ont pas de prolongement. ونسعينا راه ونسعى لي ميديا ونسعى ان ميديا كي فا بورتي لا بارول بينات الشعب الساكيني نولي لي شاد التلفزيون يقلان ثلا يوث تسكم سلاي يمثال مره غير داير لك يهوان كنت بغوثي لي غنسيت بغوث كذ ثلا فايضين قمار فلاس غير اتصفد الحيف رمي تلقى عليك نساتيك قن الحني يمس تم زواروث ومن بعد لي شان الدوله لي شان الدوله الدوله المينيستر دو لا كومونيكاسيون سنه يرقب سنه قال بزاف السقلافه كلمه شويه الجو هذا بويا بمغد المضارات دونك جيستيم كو l'élite a été brisée par Bouteflika, par le pouvoir, il est pouvoir depuis 1962. L'élite, c'est-à-dire les intellectuels, les communistes, qui ont été في السياسة الأوروبية. ثارزت الدولة وسعينا un relais ذي برا في la raison d'État. Eh bien, نكارغوريا ما راد ينطقوا جدود كل شيء يسوس. Le peuple a جدود ينطقت. Attention, la révolte de soulèvement populaire, c'est un soulèvement contre la classe politique qui n'a pas pu être à la hauteur des aspirations du peuple. C'est une révolte contre les intellectuels qui n'ont pas pu créer un sursaut. Les peines capitales, les habous. Ils ont mis صرمنوك يمون اسكن ولا 10 لي زانتيليكتوال 20 لي سكريبان خدمن دين تريبون اتستنيين غاسد دو داخل بوينات لا كلاس بوليتيك اتستنيين اخي الكاغ زم مكمم تفليك سوس من اونكور يفا دينا واحد دونك جيستيم كو اكدود il s'est prononcé. C'est à l'élite de revoir sa copie à la khatar
il a ce qui est chéri dans le Coran entre l'élite qui doit se ressaisir et entre le peuple. C'est une petite question évidemment. Le pouvoir, évidemment, n'oublions pas que c'est une junte militaire qui est contre évidemment la construction du pays. Alors que je le qualifie, parce que je cherche un qualificatif, c'est un régime qui a cassé toutes les vitesses, sauf la marche arrière. Alors évidemment, il n'a pas le choix. Donc il recule. Il fait reculer jusqu'au point se mettre j'espère que c'est la révolution. Et oublions le mot Hirak, c'est une révolution comme elles ont fait toutes à travers le monde. Donc continuons cette révolution, c'est ça la solution. Voilà. Pardon. الزوج الأول تنمية عالية من تنمية المسلم ما كانت هناك سلمى تصل سمنون تيدت سلمى غصويد يكتاوينا من الغاية نتمسلاي إذا شكتها أتقارن تكتب تاقية كنت مسلينا لك الناس من فرنسا أتقام نروح لديبوتي أوروبيان هذا 100 سن لاني مسون على موفمون نظام ديالنا وكي قرق لا الامريكان وكي قرق لا كونسيي اكس كونسيي دو اوباما اقلا نخدمت ضغطوا من الوقت وين شتا اسقسي كان ثم لما كنت شتا كاين غادا من الويات وين شتا من نويز دايرين الباطل اللي ضربوا في الناس غير قبيليين غير مزيان سمثا وثنزرين راويكي وثنزرين هذا الماء وحضرنا لذقنا ومتنا غنتو ياسين ما كان يدهنا ما تمنض سويكي غراط روحا تشتكي دار ورس ما غداوي الكلام خاطر مثلا هي اليوم اللي كان في النفاس امنو تقباليت امنو تمزيغ امنو تزداريت امنو تفنطازيت ثندي تموت اما كي نبدا صدوك اللي هاك كمدانن كان زمرنا الويسي ما الا ولدنا ظنا تتفهم المثل حميد جوسكا تسميك ثلاثه الحوايج كي نخدم لي بالمشات لي 4 لي 5 خاطر ريبوست نسوجد نخدم 2 سيتين دار نشور سيدي بشي كراسي كينيا devant le commissariat des droits de l'homme. Les collectifs organisés ici, pratiquement 5 rassemblements. On a rencontré les responsables du commissariat des droits de l'homme. Il a كنزار l'émission de plaidoyer. نخدم نملال دي ثلاثة l'émission نملال au total plus de 32 députés. Et nous avons argumenté. Il a قد أدن مكتب باللي 2 fois le Parlement européen a condamné le régime algérien. Il a كنزر باللي ما دي يحضر des instances guinéennes condamnées un régime guinéen. Les mécanismes des instances internationales zaï, mais il est efficace. 2 fois condamnés. Il a كنزر باللي ils sont isolés. يحتمل الحال وغادي مسطوحا قبلا لي رابورتور سبيسيو كشمن الجزائر ملال وكاذني كشمن ديجا غير الحباس وكاذني يفيق عدا البطل نكيني ومنا توطافي داكور كي حامي امنو غاثندي هنا سي بيان ولا شوف لا معنى ان كوني لا هذا شنقي وكي نكونين الناس الى قاني لي les porte-parole, les porte-voix, de la voix, de son voix, de الصوت بويكيس كوجمن يصرمن يفيض لنا الرهبه اكو حال الشام قران لي ميليتون ils sont sous contrôle judiciaire
وثناك عامين 30 سنه للحبس قميره تدي الحبس ثاركه غفولاج بوعزيزي الشبيب حمو بومديان طاهر خواص الى كنزر بلي الى كنكوني الى نديرو غربه ويقاد اون توكا le mérite, d'ailleurs je profite de cette tribune pour saluer la diaspora qui a honoré le combat de notre peuple داخل على خطر يحبس ليه هنا غضن الرهبه ذاكي مازال الا يتكملوا منه ثملي اللي تنغ ذاك زرت بلي ثملي اللي ثمتك زمانات ضروري دي تموت. Ils ont interdit, le Conseil national du RCD l'ont interdit. Ils ont interdit 2 fois l'université d'été du RCD. القصار دي بويره انتردي الناس تدخل بين اسوسياسيون كولتورال صدم الناس العسكر غير ثدار لو فات السقاق بلاد ذاكيني سي ان اكت كوراجو سي اون فورم دو ريزيستونس الى قد زرم شي في سواعين غنشوف تكتبنا راه باش هادي يبان باسكو كاذن فو فوار سكون روسوا كوم ميساج كوم محسوب اكوادو ربي فات كيلك شوز سي بور سا نكون منغ فهمك نسقسيني كحميده كما ومنغ بلي الا كيفين الخدمه دي تساوي لي ريزولطا مي ان شوز سيرتان انك يدير ترحم ربي سوا تاكوني غياده فوالا. N'oublions pas que l'étoile nord-africaine est partie d'ici, de la Fédération de France. Bon, on a fait le tour là. Je vais juste enchaîner. Monsieur Youssef, ça va. On a une voix qui porte. Ça va aller. Ça déjà, on va mettre. Merci déjà pour l'exposé ici à Alice, c'est sympa. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Chez le week-end, je conseille de venir. Alors, il y a 2 choses qui livrent à soulever rapidement. Les médias, donc on ne va pas se limiter qu'aux médias, parce que les médias, c'est géré d'en haut, donc on va parler des autorités françaises, qui ne veulent pas qu'on en parle. Absolument. Ni d'ici, ni d'ailleurs. La terrorité, donc malheureusement, la terrorité, elle a dépassé le niveau séguien. Il y a la nouveauté, on a quand même des nôtres de la diaspora. Ils font l'objet d'une ISTN sans chef d'accusation, sans rien du tout, ni jugement, ni procédure. Aucune. Et dans le rapport. Ils ne rentrent pas en France. En attendant, on ne sait pas. On attend quoi en fait? On a des amis, on a des nôtres, donc on va pas citer tout le monde, parce qu'ils sont en pleine procédure de saisie de l'ambassade de France pour qu'ils puissent rentrer. Ce n'est pas évident, même si des franco-algériens, c'est pas gagné. Donc, Einstein ne fait que amplifier cette terreur exercée et là-bas et ici. Donc, SPCG, il y a beaucoup qui pensent à revenir un petit peu sur leurs pas en fonction de ce qu'ils faisaient avant. Il y en a d'autres non. Donc est-ce que c'est justifié? Je ne sais. Pour quelqu'un peut-être, pour d'autres non. Mais là, comme, je sais pas, une perspective, un petit qui a un tour, un petit... C'est-à-dire, la réponse c'est une structure de défense des droits de l'homme. C'est-à-dire d'abord on doit répertorier, donc informer. D'abord identifier les dépassements et les signaler et les dénoncer. Ça ramasse les constats. C'est un constat. Je suis entièrement d'accord qu'il y a des milliers, pour des centaines. Le problème c'est que متفغن نورمال يحصل نديه هنا اكديني نقول كان تاخد تصدر الى قد ظن بلي يا دي شابيتر ذاكيني نوث نحود نهضر على خطر اون فو با اكسبو خطر ثورة نكوني نبغى ندير يسمعون دي زارتيست كونو دي زون بوليتيك كونو ما ديني جو باز ميمو دي زون بوليتيك كونو هادي عادي الوقت اتزرم يسمعون اتزرم ابا ميدي يحضر كرا كسلاس لي باسبور كرا مرزوق تواتينا نسوي هذا باسبوري الناس تسميه ذا امريكي اكون فوكين تنسي في باسبور يسال حسين بومجان ريسبونسابل لا دي دي اش دي في كايس كسلاس باسبور
ولا نسى غادي يروح غادي يسلم غادي يسلم. C'est-à-dire, ils ont interdit les militants de quitter le territoire national. وكذا يكشف من السياقينيا ثورة الزرام مشى أخذ من دي فيديو والله الحمد لله ثغيل تاكي قمض الجدير مقرثة مرثى عزيز مقرثة بحرية كي الطيجة كي يخص كانت الدواض مقارنة فيولونيست اديوثا فيولون سيتادير يوكلني اقلاغ نو سوم دي باتريوت يون ذاكيني ثورة الساكي باغ اكزومبل باش كنت بات بلونش الا قد ترقم فرحات اين كلي الا قد يخدم البوفوار الا قد كلات يخدم انتورا الا قد نرقم الماك باش كني غاد اسني البوفوار كل قلاغ معنا كونتر اكس الا قد ترقم دوك لي ميليتون اكتيف لي ميليتون كي سوبوز ا سو سيستيم دونك ثواغيث مقرث خاطر ما تسيوض ديون يكسنا سا باسبور نزرات نسمساوى يدس وكيني وكان يتصدر وكان يتقارض باللي كسنيا باسبور وكان يتقارض باللي نسيغسي الوطن ديال الحبس ابا زرت باللي c'est des centaines au moins au niveau de riposte on a reçu plus de 60 plaintes لمانا تلاوين في رقزنا الست ذي مولانا غفراون السن لما انا كاينين مثل لا سوليسيون لما انا انت غادي تصدرض غادي تكتبض غادي تقارض لو مال اي تري بروفون اي ترى سا ديبون دي بوبل سكود يوم تسدر فاروري كان ما تكنيضاس سكود لا باسيفيتي دي سواح ثقيني هذا بوي يخدموا في الله سيدي رابورت فورس ولا بود يبس جوست اون انيكدوت يثدر ثنا لي زاني 40 تنيا ذاك السيف ذاك السيف يكر لاعيا يا بابا غادينا تقلع ثدر فاش انا ما بظن غير وسيف وفن ذونا يوني يبارك فيضني ذونا كي يبارك يغلبيت يكسعقيض ويا بابا بس يقراش الناس الصغيرين ما يكونوا لا شي قدران الناس يقاريين ايمان كرا تقي لا réalité en tout cas une chose est certaine Imad Nkir. Bravo, je crois que c'est avec cette anecdote qu'on va terminer cette rencontre. Maintenant, on va passer à la distribution du rapport, peut-être à la signature du livre pour ceux qui le veulent, et puis la discussion peut continuer autour d'un verre. Merci à tout le monde. Pour le livre, un prix militant, c'est un livre qui devait se vendre au moins 24 euros, 10 euros. Le rapport, 4 dans son riposte. Voilà. Merci Youssef.